Ole thil tu te in zawain chi bai ka buk vek chawa voin hi kumsang ni le som ni paruk January ni khat zan tun hun hi ni meka ti chuan voin chun January ni khat chuna khan khovel ronbar khai le khovel bakti chu USA America ram ro pui kan ti New York khopuya khuan an me oratan khan ni kumlama khan Muslim pachal mandani a than thinani ti kha ke ni pon voi tam kan lo soi to kha ni a ti chuan chu me oratan nem he ani kha voin ni January ni khat kum thar ni ya nem he ni a chu ta nem he a chuan US ina tuna video kan huang hian US ina an dan pui nei chunga mandani a chuanin Muslim tena an lo in kai suana the Muslim dan pui kan ti Sharia law chumi nem chung chuanin New York mayor tan lak lu ani ya mi puin loma kudan beng dur maya ma se chu khovelin makati sini mayor tan thantlin mandani a hianin thanthina ni lai khan Israel adawa a ho em maya Israel du lo tu ani New York khopuya Israel prime minister lo lu chuan kaman tir don ti khopte po a thu lo soi to tu khani ya chutianga Juda te huwa a Israel dawle ho em tu chu mandani chu mayoratan than ani awangin Muslim danin laklu mayoratan laklu ani ti chuan khovel mun sang a Juda te huat na hi tuna hian thalai a ani amo anasa em maya khovel ram za somli chuangim Israel an thlop lova Palestine an thlopa anin dona wangin ti chuan Juda te huat na hi mani lok December thatira po Australia lama chuan Bondi Beach ha mi anpong ka chia ma mi som chuang lai mai ka hluman ni a in tun Christmas bora rungat po khan Netherlands khopuya chuan tuna kan huang hianin Christmas an man lain Muslim ten Juda tantu te kha Muslim te thin rim chuan ral tlan thin rim chuan Netherlands lama po heti hianin in te han hala biak in te han hala ei te po hi Israel le Hamas in dona awanga a rin chu pro Palestine Muslim ral tlan te thil ti zelani chutianga khovel mun sang thalai tena Israel an huata Juda te an du lo em chan le an na tho na khovel a thil lo thleng langsar zual le poimo kan la soi si lo te chu chiarila ngai tha ila ti in tun to ma hen kan ron chop chuak ani ngai tha ho nga lang o anti-semitism Juda te huat na raw hi manata to a hluar ma Crusader hun lai khan Christian te khan Judami an ho ma an laka po an cherong thin le ani kha anuwa Europe rama huat an hlo zui zela Hitler kha achana berpol ani ome kha min huwa tang khan UN chuan never again anti ya anti-semitism hi andau dal tabur maya tuna hian Free Palestine movement mangin Juda te huat na boruak aron al chole meka Israel hian pathian nam than anin ti ya sa khodang reng an ngai theilowa hei wang hian an tuarna sa lebok tun ma phei chuan an no pan lai tanga chin chia san an ni nga la yellow badge anti mai Davida arsilema Juda an ni thu inziak telin an thom noa an belanga ya ram sang atanga no chuwa an ni ya mun tam taka aruala tha an ni bok tuna hian hetiang hi thil thleng le thut thei in a om renga US UK le Germany te hi om lo phei selang chuan a thleng to mai thei ni in mithiam te chuan an soi US chuan atan na lam hi ati chiang chho zela Israel lama atan zia lan tiranan Israelin an bei apiang chukan bei ve yang Israel bei tu apiang chukan bei bokang ti iran soya chuti lai vek chuan Turkey chu aron lung oi lo le thung Christian Muslim chin chia na Crusader hun kan mangnon le donem ni ti in aron au chuak ta pung maya kum sang ni le som ni pathum October ni saria Hamas lamten Israel an bei thut awanga Israel in Hamas noi chimi let atumna a malak na sang awangin Israel sarkar hitem alho zual ema Germany sarkar ero chuan an hun kal to lama Juda te an suat vak awang khan nasa takin Juda Israel thlop na hi an nei na hle a tuna an buaina a po hian German mi an ram chunga Israel endong le Palestinian thlop zok wanga
Palestinian flag ken wanga man tok an om tanuala kut po an in thak ta zeu to bok heti rual hian Israel tantu ramliana an thalai rual te hian Palestinian an tana asing telin kong te an zo mupa sarkar an dem na tial tiala hetiang thil a thlen thei chan hi democracy ram ro pui te hian refugee an lo khonga ya an lo tuam hloma an pung chak si nen an thalai te nen po an in kom nge ya an in tran tlang ta ani in mithiam ten an chut an thalai te hi gender omzat po hrechiang lawa in tifing midang nial zet chi an nitlang pui to a pui tling lam hian ti ngai na takbo an hreto lo ani ber mai Muslim raltan hi tun ma Christian rama hian an pung chak zuala Muslim an tamtel tela an omna rama piang kha Muslim ramasiam an tum zela Sharia law ken ko an du zel bok an dan khermei awangin an Muslim ram an tlan chiat sana an varal tlan narama chu dan bok chu man an tum le ta thung thin ani Muslim ram le terrorist organization anti tam ber hi media lama tran lam nei lo ang dewalang sia khothang ram chiat zia the dar thiam deuh mayan ni ya Hamas phei chu chutiang thiam turu lu to ka ngai an ni thum an hlo thling hle bokani yang BBC te CNN te le Sky News te le Fox News te hi Israel le khothang ram ta na bias dewa kan ngai tak thup hi mipui thuak suk lama khothang lamin an tluk meu lo chu ani ber mai kum sang ni le som ni pali November tha a European Nations League nei ani khan mual nei tu France net goal om lova anin ne tok tubin Israel du lo tu ten Paris khopui Saint Denis district a France ram khel moi pui ber state defense a mikual namhla an chuala yim France fence engamozatin diriam na an lantira Israel national anthem sak ani lain an lo bu khum hlua maya France hi Olympic Games opening ceremony lai khan Christian te diriam konga an ming cheto le a Europe ram then khat ang bokin Muslim pem lutin achia ne le bok heng mi te hian Palestinian mi pui thlopim Israel huat na an lantira stadium chung thut na buaina te naw achuak bok Israel fans ten khat chu Israel le friends nampuan za rongin an in thuama fans pani chuan anti sa hak malama Israel club Maccabi Tel Aviv logo chuka him akor nung lama thuziak never forgive never forget ti aziak telbok friends Rama Nation League group stage match a hian Israel fans le security staff te in bakkai mutura omboka Gaza in dauna awang hian khelmual po Israel tatan in dauna athen kal zela tin Europa League game khela zinchuak Maccabi Tel Aviv zui tu zudaho chuan Amsterdam khopuya buaina an lo tok to bok tual chung pol then khat le Maccabi fans in ti buaina hi aso sang le a Amsterdam kholaya imbeina a khan hriat thei china mi panga chuan hliam an tuara rin lel mi somsari don man ni im Israel sarkar chuan an mi le sa te hruai ho turim thona atir chuak nge ni kha Netherlands ram buaina ang kha achua ve hlavin kha in khel kha French security mi le sa sangni ngotin stadium chung le pona an thuchila public transport lama po uluk takin ven himna kalpui ani bok Israel fans zinchuak zinga mi za zet kha anram sarkarin sport thila zinchuak lotur warning apek ni ma se an zom du lova mi pui singriat lenna stadium mi khwal fans hian buaina an pum pel zo ta chuang lova veng him tu tenen an in chai buai ngiala ven him na chung changa lo thon a lian deuh boka he in khel en tur khan stadium chunga mi pui sing khat sang ruk zaruk le so pakhat chau lut khomim kum sang khat zakwa som ko pariata state defense hon ani nuwa hei hi friends ram stadium pui bera Lis Blues in khelin troy om tu ani klember tum ani ta nge
hetianga Israel nam la saklaya lo bu khum le au nom na thom dang ari chu lai chuan Israel fence lam chuan balloon eng vai chungin Hamas firfiak ten an la ren be mek an chipui te chua phut na an au chua pui ve thunga in khel tan ma atangin boruak asang leni Paris khopuya an mun hulum laya Israel do da tu enge mozat fuan khomin Palestinian flag an vaya Lebanese le Algerian ten khat poim he mechi an do dal ve bok banner pakata chuan Gaza war tin zone chungin in suat na kalpui mek tu ram ne la in khel an du lo ti te chu an tarani tin kum sang ni le som ni pali mei tha khan Sweden khopui Malmö a Eurovision Song Contest nei ani ya heta hian Israel mi le sa Eden Golan chuan final a inzai tlinga heti lai hi Israel le Gaza Strip a in do na thleng me ka wangin Palestinian tantu lamte chuan he contest a Israel atel hi an soi sel na sa le a semi-final nei don po in contest nei na hun sui dena Malmö ko thlera po Palestinian thopa tantu te hi an pung khom na sa le a he huna hian mi sing khat chuang pung khomin nor an huai hota Palestinian flag rong sang mangin mei khu an ron hal chuaka Gaza Strip in do na ti to an phut rualin lui atanga tuipui thlangin Palestine chu azalenang ti le Israel hi firfiak ramani ti te chu an au pui bok kumsom ni mi Israel singer Golan po hi dress rehearsal nei laim an lo bu khum na sa le a ma se hetianga an deu so le musit na chuan atel na tura eng ti zong emo ma a adan lo tur thu asoi chuaka semi-final nei ma hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu a chuan social media kaltangin Golan i du sakna chu ron hlanim Israel huat na mek po huaisen takama chonin apal tlangani ti ina sei chuaka mi tenan bu khum lai chakhan keini chon huaisen takin kan chuang cha kan ram ta na thei top chua zel turin du sak na kan hla na che ti ina soyani kha tin kum sang ni le som ni pali vek mei tha tho khan Turkey President Erdogan an Israel in Gaza Strip abe du lo na lan tir na atana Israel rama antil thon chua thin ti to fek tura thu thuk na alo siam to chu kum sang kha zakwa som ko paruk khan Israel le Turkey hian free trade agreement hi an lo ziak dun to a kum sang ni khan he an in rem na siam hi a huang zawin industrial goods zong an huam tira hei ba ka Israel lampoim Turkey atanga bungrolak lu achia an lak po anti top zuibo kum sang ni pasari a FTA ti zo belle in agriculture products ho an belle a he nga chia lak po hi ti top ani poka he thil hi Turkey president Erdogan an athunei na achan chung chuan man chun zom ani don ti an soibo kum sang ni som ni panga mei tha a po khan US University zirlai chuan Israel le Palestine boruak leng vela Palestine thopa Israel do dal tu te chuan an school campus chunga nor an huai hota Donald Trump an Palestine thlop tu campus a nor huai hot tu te chu sum an don thin ti top sak tele lung ina tan tir le an ramatanga no chua turim alo vozuya US President hian Gaza a Israel in Palestinian te ati hlum du lo na lan tir na na nor huai hot tu university te na federal funding ti tlem atuma hei ba ka hian zirlai tel te chu no chua le lung ina khung ira chutiang khop chuan Donald Trump chuan Israel hi chan apenani kum sang ni le som ni panga July tha vek khan UK sarkarin dan pona alo nol Palestine Action Poll thop na lan tir tu mi som sari chuang alo man to boka Palestine Action Poll hian Royal Air Force Base lu chilim an suasam na sa le a UK sarkar chuan firfiak pola chung mi te chupuangin dan pona a hnola heti lain Palestinian thlop tu te chuan dan pona hnol an ni chu du lovim lung oi lo na an lan tira London a mi som li pani manin Manchester a mi som paruk
an mana Cardiff khua a mi som pathum man an ni bok nor huai hotu te hian flag le logo te kengin an aurual na sa le a London a hian Palestinian Activities Group thlop na hi ama dai to in lantir alo ni to a he mitum hian police ten mi som ni pakua an man nge UK sarkar in terrorist act sang ni nuaya Palestine Action Paul hi firfiak pola apuan tel to awangin he Paul member ni le until ti lo thlop tu chu mana kum som pali lung in tan tir thei an ni to ani he dan nuaya hian Paul somriat pakhat chu dan pona hnol an ni to a an zinga hian Hamas le Al Qaeda Paul po an tel Palestine Action Activities te hian kum sang ni le som ni panga June ni som ni khan Oxford size England Bryce Norton Royal Air Force Bell lu chili tho na ding te chu man ro manga an be ba ka rong senin an kap rang chi chuaya hei hi Gaza Strip in dona thleng me ka UK sarkar in Israel a tho pa wanga an lung oilo na lan ti na atana an ti khani ya police te hian an thil ti chiat hi US dollar mak ta duai ko chuang man hu atling ani ti inan soi nge hemi kai hnoya hian Palestinian thlop tu Paul mi le sa pali chu thubuai siam sakan ni ya kum sang ni som ni panga July ni som pariat khan London Central Criminal Court chuan an chung thu arel sak zui ta ni chutianga US le UK te nat taka Israel an thlop lai ve thung chuan kum sang ni le som ni panga July khatop lam kham French President Emmanuel Macron chuan Gaza a mipuiril trama an omna satawanga khovela thin rim na thengme kara French chuan Palestine chu ram pakhata apom don ti aron puang chuak tamau maya Macron hian ex lama athupuan chu kum sang ni le som ni panga September thla a United Nations General Assembly lo om tura aput lu don thu asoi tel boka asoi dara phei chuan Gaza a indona ti tople civil mipuite chan chua ani atia French President hi October ni sari sang ni le som ni pathuma Hamas ten Israel an be lai khan Israel thop tu ania zuda huat na chu tha ati lo thu asoi chuak to bok ma se indona kal zela Israel che dara wangin alo lo le a French hi rama Palestine pom tu Europe ram lian le thil ti thei berania tuna hian ram za somli chuang in Palestinian te ram hian pom to a heng zinga tam tak hi Europe mi anni French hi Europe chuan Juda te tam na ber ni im Europe khothanga Muslim tam na ber ram ani bok Middle East boy na du lo na lan tir po an rama hian a thleng na sa le a Macron hetiang tu thluk na puan mek lai hian Gatara Gaza in ka hai a om thei nana in biak na kal me ka US palai chu a hoa Hamas hian rin ngam turin thilan kalpui lo ni ina soithung Gaza in dona a hian tu naya Israel chu a che dana wangin soi a hlo le a Palestinian te hian Israelin alua sak West Bank Jerusalem khochak le Gaza chu ram pakhata nei antu a heng hun te hi Israelin kum sang kha zakwa somruk pasari a in dona atang khan alua sak an ni hlom Israel sarkar ero chuan Palestinian ten ram an nei hi an do tat thunga Hamas in October ni sani sang ni som ni pathuma an ram abe nuwa phei chuan an phal lo na sa hle tun thleng hian helpol hi chutchimi tumim abe na sa ema Israel hian Jerusalem chaklam hi kum sang kha zakwa somruk pasari in do tan nu lok atanga luim an khopui pakhata an chiar ania West Bank a po chen na tur tam taksa in Juda Israel khwale tuin nuai nga chuang an ommeka he huna hian Palestinian makta tuai thum chuang zat Israel sipai thunun na hnuaya an khosa a Palestinian Authority in Rorel la phong chelma se thunei na chin an nei ani chutianga Israel le Palestine in dona awanga khovel hun sang le ram sang tem Israel an endong le an khopuya temeu po Palestine thlop tu ten nassa taka kong an zo mek lai chuan South Korea lama po Palestine thlop mi pui te chuan
Israel sarkar le Israel Prime Minister antu lo zia lan tirna nor na le kong zote huai hotim Israel Prime Minister thalak te po nasatakin ansua samsaka chutiang zelin ramdang danga po Palestine thop tu te hian nor te huai hotin kong anzoa zuda te huat na le zuda te du lo na chuan khovel pum pui hi atuam chuak chaumek zelani